love this. It took him 2,000 years. 2,000, but still what can ya kopim say? Obeso repair there. Or repair there no. Enti papa bibi ba. Enya won fan che wo ho no. Ena besesa bibi. Enya won fan che wo ho no. Ena yare ne beko. Enya won fan che wo ho na sika ne besa baba. Enya won fan che wo ho na wife ne besa ba biem. Enya won fan che wo ho na wukunu ne besa ba. Me fan che me ho because. Enya won fan che wo ho no. Ena obama maybe through your ebia negligence akoda ne free because obi wa papa ontimi fa ne bone nche no because na ne bakoto nsuom ena akola ne wuye 82 here no enko man ni da ho a enka but it will not bring the child back. You can't bend the hand of time. Ne mom ne papa you can learn say even though I cannot change it say the bia me canon what can I learn from this and use it to help others. I go say obi say and there be obeying from Sobia and I send beto. You have two choices. The first choice is to be grieving and regretting. They said you're okay, and not then in a minima, you are crying over the past or say it's one choice. I hate what? No, what's now what 10 years? I said, but there's no movement. There's no growth. In fact, I say we proud. The other choice, you look at what had happened. Yes, you know. Now I change a moon the answer. Now they are making the current choice. And look what to my move forward. Yes. I say no growth or maturity or and learning to inform others. Yeah, a bit to me. How did you manage it being a mother of twins? Now, when you went through your postpartum depression, how did you manage it? Sir? Now, learning. Nanso koda boni semti manyire mi wensu ade oyi medi kwan so maye di kan be di achire ma fo nyina ye jami ti mamu foma di so yin ni agro mamu foma di so yin ni agro kra aka emre beti nasane ja aka sanfu so mi kami aka misa koda be moi my self-company. The canny I want fun and me will be all. This cane in our menu, but in my wanting in a summer. Come on, once I move for an miss and then what they are binding me to you. My free me, man, my son, quack fire, yeah. My self-company. You see, soon I mean, I'm sorry, bye. Bringing some money, try me photo and some mama to feel. Let me swat them one and myself. I hold in only hobium. As often I was your son, one come to say, Jainunia. I can't relate to my sanity. I can't relate to my sanity. Ghana de shima mena no pemi mamu nyina achi ba Sompa 106.5 FM akra. Jumadi e fe no Sompa Rhapsody breno na aso e wo Sompa 106.5 FM akra. Na jumadi e jumadi di abrabo mu nkomo hwehwe ya dwene ne yatenka. Adwene ne atenka mo hyewo mu jumadi ne yede ba no. Abrabo mu ntiase ne abrabo mu nyansa ne yede ma wo e wo Sompa Rhapsody so. Enti Sompa Rhapsody ye ka se nyansa e kam e wo radio so. Enti wana ye krado so obetie. Jumadi Reverend Professor Joseph Osafo de no nua ba Akosua go Aboagye ne yede brewo. Efri adwoada ekosi efiada bia.
Yensu ye ba betena sene ye ba bepe abrabo mu nimde ne abrabo mu nyansa. Eti said Abna Ruth Becca and Free will be no be soon free will be. Now, if we're feeding to Sompa 106.5 FM Accra. Obet me about your Facebook page in a Sompa Accra 106.5 live. Sompa Accra 106.5 live. And a YouTube no see Sompa FM live. Radio station abanedi ye die ne nkanko abrewa brabo. Emma wonim die ne nyansa ewa brabom. Yawo ye client service line ye die adwuma wo Sompa 106.5 FM Accra. Se wo pese woni ye di dwuma wo pese wo send ye videos, pictures anase bibia. Wonti ase obetimi dia fa Telegram anase obetimi dia fa WhatsApp. Eye 053-188-6216. Sompa ye client service line. Aye die adwuma obetimi afre obetimi send SMS obetimi WhatsApp obetimi Telegram. 053-188-6216 053-188-6216 na wodem na jumadi efa no Sompa Rhapsody na adwumaku a ebo mechidom John's Bakery John's Bread and Pastries for womo ene de Just Hot Kinky abadwaso na Just Hot Kinky no dokono ye de ma 3 Ghana sedesepe it is a wo pese wo ye kinky party ewo office eno ahensu a eto ye de atete ebra de hye won kran yi enne sesa fata so be ye kinky party kakra wanye bia wonya dokono bia hye na wonya nchina bi de boso a na ama bibia akoyi na wo pe dokono wo be serve nipa say we your wedding, say we your year, say we your party. I mean, channel so say a Just Hot Kinky, and no tasty and smooth a kinky, clean hygienic preparation. A yellow corner any idea. Now yellow corner, my vitamin A, a woman, 80 a docuna, so would you say why you nip a dear Yankasa? 80 John's Bread and Pastries. Say Just Hot Kinky. It would be an over phrase 02560688032. 02560688032. Dokono a 3 Ghana sedesepe. A ye bina bana watch da a sorry and a moko meeting, moko camp meeting, na mo pedokonoa. Omo customizing a mama said the mopenono. Some person mo de shito, green pepper, no mo de sadi, e can womo de bemau. Sa wope red fish, wope tilapia, de wope bia, omo beyama. We say the vegetables, ne carrot, ne green pepper, chucha de goose. Be the amount na dokuna mu ade e 3 Ghana sedesepe dia wo be kire de aka ho no na be kire ne bo eti dokuna de ba ku bia ye 3 Ghana sedesepe na mo we bia na wo de wo pesadi wo sadi na wo pene de be kire boy de be ka ho de be ka 3 Ghana sedesepe ne ho ama wo e bia na wo de wo pe red fish wo pe tilapia eno nso so sa na wo pe no se de wo si pe no no ene be ye ne sa ye be customize e de ama wo kama enti Fred John's Bread and Pastries I want 02560688032 and 02560688032. 21st Clinic, a sciatica expert, sciatica originator, peseta, commandant, and researcher. 21st Clinic is me more soon to say, Yariani, a friend is sciatica noir. A brochure for ne Ghana for you, Neddy, one dance, say, a yarabone, and Tina for Sissy, if I were to us if I was sim for one end to be so national. Say a cowardry, and not a chessay. A sciatica, woman, a timmy, and no men, a 2 free homo when you are hot. And more ultimedia could draw at Nasi. Ultimedia could draw Nantia, won't tongue so be and my Yankasa be watchia. If the sciatica, I'm watchia. A 21st Clinic. A Sabia, Yarabio Mutimisa. It will call home betting me a bow. Say you stroke, say hypertension, and answer diabetes, Yadia Bay. Say, what about 21st Clinic? Clinic and Cassanti. And maybe foul so a bow. Nemum sciatica, dear, and Uncle Fodinim or Mopanity to a brochure for. Ain't it 21st Clinic, Ewa Accra, Tantra Hill runabout. Tantra Hill runabout, and Sophia Chimatamon, neighbor, who for Tantra Hill Bepono, when Sunny Fanso Hall now, mobile board Casio. The Wufi Amasama neighbor so on Sabon Kumso. A biwatema, 21st Clinic, a biwatema Akosua, Kumasi, Sunyane, Techima in Kranza, Takwa Takra de, Brekum Goson or Boise.
Nemo momo number na rhyme no a simple wofra location e ben won na akyerɛ wo. Enti for 21st clinic enter wo ma yare ani wunya. Yare bia wadru ede sa na adru bia so yare ede sa wo 21st clinic. A 0540311311. A 0540311311. 21st clinic still one way sciatica expert. Because we say Sompa Rhapsody na ugu sueti fi Sompa 106.5 FM Accra. Na anope se when your bad time na se wo tie me na so wo fofra. Diaper may come for dia ma wo ye fe ne perfect baby diapers body na me. Perfect baby diapers yenkwe. Eye perfect baby diapers. Every say ne din ne honam ese. Ye kan se bibi ye perfect ya ho na se ho te. Yakasa bibi ye perfect and some from so be any home. Yakasa bibi ye perfect and a genuine. Yakasa bibi ye perfect and authentic. Yakasa bibi ye perfect and inferior. Yakasa bibi ye perfect and lucky bibia. It is a mekasa perfect baby diapers here. Now what Jatum say and one ye de beboy ma. Samekasa perfect baby diapers here. Was ye no one or bantan ye kuremu. Samekasa perfect baby diapers here. Now was what Jatum say perfect baby diapers no. Aba ama batan se ye ho atoye akoda bi wedru anajo wo susa na me bai die wo pesu diaper na wo de abo no ne nye diaper na wo de abo no ne nye etidi enti akoda na isu bebrebe na akoda na say perfect or patches and cow me perfect baby diapers and can Jimmy to me die. There's a diapers ni bi how the ball bano akodana junso na on akodana kra tesa wa junso. So would the perfect baby diapers ball ba obana kra wan tesa wa junso. And obana kra we jana nine kra won husu we jana nine. And more rushes bi ama akodana to ho. Akoda bi wa no kofa diapers boni bi dia body na ne to ho rushes ni ade. Obesu sumba basa ya check with diapers no. Oh check with diapers no. So because I check wa brabo. So we be soon be check diapers no. Enye perfect baby diapers in tia. Now ubetimi aka tell me say we was shopper we ton diapers na perfect baby diapers anywhere. We are sure say we are ready for business today. They say e fia ba na no an ye di o. E fia ba na no an ye bo. Obi anim say perfect baby diapers na ba. Eti mo am shops na motonton kwada ho ne ma no. Munko two perfect baby diapers say obi aba wo perfect baby diapers. Leakages be any baby. Gentle care, perfect comfort, and designed to keep your baby dry all night long. Perfect baby diapers is here for you. It is here for you. It is known for protecting your baby's delicate skin with soft leak-proof diapers and trusted by parents across the nation. Anti-perfect baby diapers. Anti-dear mummies. On behalf of our babies, and Kodani say no payment for Sompa Rhapsody, so na men kasama wo mo say. Ni omo de bo wo mo mutimi da yie. Enya diaper na wo de bo obana, wo se na obana kra se center ba ne ho. Perfect baby diapers de wo de aba akoda ne ma akoda ne kra ho ye hwam. Akoda ne junso na no me no na kye no kama. Gel ne wo na kye no. Eju wo se aye dry akoda ne ho to ho ye dry. Uyi o se diaper na full but as me bana ne to ho ye dry. Because aye perfect baby diapers. Perfect baby diapers aye perfect. Etibu amuton enkwada ho ne ma no. Shops are do no Monfre 053 1099889 053 1099889 and 0303 957965 0303 957965. Perfect baby diapers. Perfect for babies. Mamu akwa baba Sompa 106.5 FM Accra. Sompa Rhapsody dwumedie no. And then there's a sank any Reverend Lawrence Asie do twetwe nkomo. Na munim se no nso na etoye no. Ono so ye ex-convict o, ye ex-convict. Every bi na twem no ye drug dealer. And baby what tie no enso afa ho nyina.
eti ye de na hye na woche sene nyame adomu a na woche sene na Reverend Lawrence Asiedume host no e wo Sompa Rhapsody so enso ni ntina ye emergency necessary ye hwe na wo hye asori dem ho na wo hye ne fie kama pa e bi se no enso na toye ne de enye nso keke na enye ordinary. It wasn't an ordinary thing. A wake up call. A red flag say, when your last warning. And so they say, where your last warning. Someone yen some way. If you don't do the right thing, be a next time, no one act no craba intiminiamo. No one act no craba intiminiamo. Etienra and so just one day, just one day. Abranti be our friend for see from me just one day. Of free taifa, I was some posse from me just one day. Just one day, pet. And so to say, me, Muntimin conda, and a Muntimin semi quine. It's a monster sama brabo, my mamma last chance, Ghana for my mamma last chance. And on a president at a helicopter muna, wo him, what's the president who here we are. When a regional minister need DC is near MC for no Monkoda Monkoya Mojuma. Eti monsha nanso say ensuo no waboye kokodie twato next time no so ba ne pabe no so a ene ba bia ho ye nyina bepo so nyina obechi afa say no wa ensuo no ebre ensuo no to no etimi fro bepo nyina we fro be ekata bepo nyina so enti say kura ebre no beso a ebre bi beso a say Ghana yamfa ye na ye nsi ya wote bepo so kura ensuo no beba befa wo onka say o me de me fie wo bepo so nti bi ye safe da bi me de me need downstream me wo upstream wo upstream kura beba ho if there's a wo kaya no wa breast no ensuo no efroya afro bepo nyina ekata the whole earth eti ensuo na bebo ye kokko. We have to do what is right, irrespective of said any panel, the political affiliation, the religious affiliation, the status. The right thing must be done. Eti mu amotimi furo bepo enra no. Next time ni so nse men kanche mo sa bepo no obeto am wo ho. Eti mama yenye ne yesese yeye. Me giri se enra won ne no ye mani ntwam. Enra red flag ne ye mu ye ni ngusu te se oba wo hu be ma wo dono no wobu na ni egu red flag so. Ana se be ma wo hu oba no dono na wobu na ni egu red flag so no wo mu wani ngusu biem. If se enra red flag na no odin e ye red mu red. Na yemfa ya namo NCC ye na nyame ya duma ensuo yi etimi akofo mama ye na yatena se wo Sompa Rhapsody suo yi yemepe bibi ne yemfa mo ye bra no pe yi and the topic I made the power of association. The power of association. Yakasa association na obi a wode wo ho akwakobo no ene ye association. Enti se we read Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Also two are better off than one, for they can help each other to succeed. When one falls down, the other person will be there to pick the person up. It is the Ecclesiastes 4:9 can say, "A yes nipa mienu betimi anante. If somba boabo mo ho amoma di, se ba koto fomu a, de wogina ho na bema ne so na wode no agina ho." The power of association. Se wonko a wonam a eye, nanso se wonya obi ka ho a, ema wo kwantenten a wo kɔ no wutibi kɔntem. If say ade ba ko nipa bi asese wo tie ase ne say onipa bi ne wo wansansi so a you have it all together. Onyame mfa bibia ma wo wankasa wontimi nkoye kua na wontu na wawo meyam na wawo meton na wawo mpam watade na wankasa wonya wuti na wankasa wonya wo mpaboa obie ne ho wansansi so a obetimi akasa wo no na ye bibia ma ne ho a wo hia wo bia onyame ammo ne sa co-dependency eye adwuma ye dan ye ho na mmom ne the power of association and say wan hwe yi a enam say nipa na wo ba wo life mu no se wan hu ne wo be ya ebetimi de wo hawo abre wo nti no se hu se tumi ewom nipa me ma no abe me eti yakasa the power of association tumi ewo obi a wo ben wo no tumi bi wom enye ordinary thing enye ordinary se wo se me kofa obi abeka me ho
Yewo association bi wo ha enye wo na wo decide. Enye wo na wo decide wo maame. Enye wo na wo decide wo papa. Enye wo na wo decide wo nuanom. Nyame bi na decide ma wo. Enye wo na wo kan say ye be wo mo Ghana. Eti wo associating yourself with Ghana no. Ya wo Ghana nti wo ye Ghana ni. Ya wo Nigeria, wo ye Nigeria ni wo ye ho hwie nye ye. Me maame afia pokua wo me me sesa me maame nye ye. Me papa Antonio Wusu banahene no wo me no. Me sesa no a enye ye. Me nuanom me maame side ene me papa side me sesa wo mu enye ye. Wo mu ye association na eye natural mababa betom. Me ye ho hia enye ye. Na emomu no apart from me maame ne me papa, me maame ne me papa ne me nuanom no. Relationship aka bia no to me ni kuta me. Ye wo relationship wanya wo na wo be decide. Nanso wo ye no free wa relationship aka nyina wo na wo be decide. Wo maame ne wo papa ne wo nuanom abusua wo free mu oman ya wo free mu wo tribe wo free mu enye wo na aka asa wo be ya asantini wo be ya nkranni wo be ya mfantini wo be ya igbeni wo be ya kusasini anaso wo be ya mampurusini enye wo na wo decide ye obi decide ma wo ba ya ne ye che wo mampurusi kasa wo ba ya ne ye ka twi kasa wo ba ya ne ye ka mfante wo ba ya ne ye ka ga wo ba ya ne ye ka ewe ye de wo ba betom. The power of association. Wo ye hu hye nye ye. Tribe na wo free mu no, wo chu mu tan a sa tribe na wo free mu. Wo maame ne wo papa wo chu mu tan a, omo ye wo maame ne wo papa he, wo ko fo obi se wo ye surrogate parents kra no a, enye ono na wo wo. Ain't biologically any naturally by divine orchestration. Onyame timi en onyame ne decide say wo be ye oba anase oba ye bema. Me giri se nka nyame bo me no ma me choice be na pese wo free mu a. Ebi a meka se me pese me free Ghana ana me pese me free oman foforo so. Ana bi Nyankopon ka kire me say tribe ben na pese wo free mu a. Ebi a meka se wo me pese me ye enkranni ana me pese me ye mfantini, pese me ye aigbeni anase me pese me ye asantini anase pese me ye mfantini. Ebi a me yanka me decide. But sa power no enkuta me obi decide dada. It is that the because I say you are not in charge actually. When it comes to divine order, when you maybe decide ama with dada. Na mum say we maame ene o papa ene wo nuanom abusua wo frim omaya wo frim kasa abusua wo frim wakura wo frim wo yie no firi ho a relationship aka nyina no ekuta wo. Relationship aka nyina eye wo na ekuta wo. Wona wo be decide de obeye wadamfo. Wona wo be decide bema wo be ware no anaso oba wo be ware no. Wona wo be decide nipa bi apesa wo ne ye adwuma bom. Wona wo be decide ba bi apesa wo koye adwuma. Eno de san tumi no eno ne kuta wo the power. Enti ne wo tumi wo so se wo be decide say wo be fa Akosua damfo. Obefa amadamfo, obefa Kofi adamfo, obefa Kwadwo adamfo, obefa Hwan adamfo, ne sa tumi ne de ekuta wo. Me kuna kwase Aboagye a me ware no, nyi obi ne decide ma me. Me si so me hia mema bebre. Me na me kan se Akwase Aboagye Joseph e na me pe no. Sa na tie. Me si so na adwuma bebre wo ho. Me na me kan se mani gi radio adwuma ho, e na me koye radio adwuma. The power of association. Sompa 106.5 FM me wa hey me na me decide say me free despite media na maba Sompa FM sa to me no ekuta me enyi obi na share me say me na Sompa FM me na me baaye me ni me nya me kasa wie no na me sa to me no kuta me say me decide say me tena efida dem ana me ba efifufurum sa to me no me na ne kuta me me kuna me ware no me na me decide na sa to me ni kuta me si so no me hia mema bebre ba me hu Akwase Aboagye Joseph na me say abrantie we de me he obeboa me pa me ne kwa na kra na me pe na sem ono na me pe eti o ma maka nyina obi a mpe ba bia mfa obi a mpe ba bi mfa Akwase Aboagye Joseph is my number one ankama yesem pen suku yi ma ufo de mi kobi me namfofo a me won no me na me decide yes mema safo kantanka ye madamfo anase Jeremiah ye madamfo. The power of association. Na eto da bia niam a ye gina so e de ye ho kobo obi no eya ne ye nhwe. Eniam a ye gina so ne ye de ye ho akwakobo obi no eya na ye nhwe ebisa ye ya na ye nam ho no eya na ye nim ne ye pa ne ye nim ba bia ye kro
It will be a wish and be an out on Tumaka Bonnet and Ananam. But who refuse any pano or about life and to me be one mu, energy be one mu, our better than a didiachra. Any ordinary someone a bearman a champion, any ordinary someone who a ban a champion. Who bet me will be an auntie who dreams when this was doing in a best kata, na a shatter, na a say. A be integrity, not disintegrity. The power of association. Etienne san to me na Nyankopon dia ma wo no na me ba be kaakai wo na ma wo ankasa wa analysis e wo abrabom no ahunu se ade bi a wode wo ho akwakobo no sa ade no e boa wa na se moa na na me ba be chance efiri na mfofo mu ene de me ma ware so ene me bo awura na mfofo mu ansa da achi bi me say share the power of association na maba in choosing a spouse. Enemy Bamba Chow says, why you want Jinsa will be bra? Say, why you want Jin say, but I ain't saying Yankupon do bass and see no bedroom. You will nip be one man found Hunko or more da. Nemeninia do me penny so. I project in a funumio, and so me coming chibian. Mama Becca will be my soul. Hey, one now bet say, as soon as see A or B, by Madame for us one Madame for. Yam found down for Kaka, and enemy Bora one for 40 mo. Messiah one now for 4 or who bay do be a mebabe country war. So what do who bow more? I can guarantee you won't come baby ada. Or better from it's meant for near grow. Adam phobia beba life, Munipebi or beba life, okuta power, okuta energy to destroy you. Okuta power and okuta energy to make you. It's in a baby. Oh, shall I have an ample for a quatrain one year? We precon in Sunny Ababa Beda when ya. Bad company corrupt good character. Bad conversation corrupt good character. Hey, Adam for bet me the Ajinibia 2 tirim. Adam for obet me the Ajinibia 2 tirimwa. Nanka when shares Adam for Nakasa Jinima with Trimu da. The story of Amnon and the Tama as Samono a different than CSR. Amnon none called Doninia Ba Tama. And one in a down for but then he because the hunkomo, a down for beer, not jelly yajum, pony when it's him, a good hunkomo. A bian quadia down for Papa Bia, a Jim Papa when it's him could hunkoma, and come for self for 20 money da. Neko the one casan in your bar. Sabren will bet me a wadu near bar. If you can call down in your ban, commit me a kohuni Papa David said, David, ye, me per se, Baba Taman, me wareno, and can Papa Bemana wareno. But who could do hunkomotra a downphobia, where ya a down for bonnet, a downphobia, Jim Papa in it him. And none the man Amnon won't him. A down for will be funny bet me, I'm won't him, and I bet me a contenting. I'm telling you the fact. Adam for Bonnie Binti Amnon ewuntem Ebra ne concord door Ninia Ba Tama Tama no so Ninia Ba mane Amsalam Amsalam enti mi amfa nche da o make sure say Amnon wo be kuni bi atuaka. It may show the power of association. So we read this 2 Samuel chapter 13. 2 Samuel chapter 13. Was it the rape of Tamar? The rape of Tamar. And ye then a Tamar ye told him na. Nema na bra boss say ye kopim so wu ye. Went to me and worried that went to me and what that.
Amnon became so obsessed with Tamar that he became ill. Tamar was a virgin, and Amnon thought he could never have her. Ono Amnon kwanu ankasa ne nua ba Tamar a wonya ne ne da nko ope. Wonya Tamar ne da enko ope. Asama me kan e was 2 Samuel chapter 13. Onya ne da nko ope, but wonim say ontimi nya ne da. The only way in Paul betimi di nya Tamar ne say obeka kire ne papa David. Ambe bia David be e de be man say ware me baba no. Eno kwanu onim say enya common ma no. Nanso Bible say no wa damphobia no ye crafty. Ye fani Jonadab or ye crafty. Say nyame asam ka so obi ye crafty a wo ye dadafo. Won ka no kora wo ye trofo. Ana Amnon ekobo Jonadab amane say. Me ko dominua ba Tamar me nya nanka me ne beda. Minyano anka me ne be ko empamu agudie ne masepe me ho ebi se me hunu ana me ntini nyina sore me kon dono I'm lasting after Tamar e wana na damfo craft ne na damfo ni paboni ni no na damfo trofo no na damfo no ye craft ni tu ne fo se oh wenti na wotiti na wo hene bapa na wotete wei Tamar mebo mo anya no catch se wo papa David sa wo yare na wo pese Tamar ene behwe wo eti Tamar ba na wo wa Forson na da etiefo eti nka Amnon wo ka kire nyansafo bi a enko ka kire adamfo papa bi a adamfo bi agem papa wo ne tirimu a adamfo bi anyamesuro wo ne tirimu a enka adamfo ne nka nkire ne se dabi o wedi ye musuo pa na pese wo ye no wo kondo woni aba Tamar wo de nyache mame ntufo mame ne wo papa David nkokasa na men kan kire ne se wo se Tamar wonya na nka wo pe na men hye se bia wo papa be ma ho kwan amwa ware Tamar enka adamfo papa o ye nyansafo enka de wo be kan kire no nanso adamfo a wagimi na wo ye trofo no wo ma na futu bone enu nti Amnon ewurapu ne nua ba Tamar Nenam senna eye Tamar ne nua bema ne Absalom nti Absalom amfanche ne da o make sure se wo beku no eti Amnon anya kwatenti antenase anware anwo nyina eye adamfo bone bia futu obi a wo de koma no wo se eye ordinary se wo ne namfofo bone nam wo ho enkomo bia na wudi wo ye me namfofo wo ntimi influence me de me obi a magiri mu odin pa sa wo ji hu de even omo ye psychology say that 5 people you surround yourself with no you will one day become one of them enipa numa woni wo nante no ebre bi be so be yemu baako adamfo bone ayenya botre na kenkan 2 Samuel chapter 13 na share the story of Amnon and Tamar na share adamfo bone crafty friend Jonadab na be hu sa adamfo wonya ordinary wamane hunu ne wo bre agene bone bi obedi tu wutirimu ntia mesi na me be ma wonam fofo bi wo ho a nipa bi wo mo tu sanfo na mesi dwane na je wo krankwa emfa ho mo wo mo da mesi so na me no sorry ba bring some money try me photo and some mama to feel let me so de mo na me self ko ahode no ni hobie asafana usua sanwa kame tu fuse ja kwa Jesu enti Amnon ne Tamar de na maka kire wo no there is also another story e Bible no emu 2 Chronicles chapter 10 Ebra Solomon ewuye na ne ba ye fa ne Rehoboam on sese odi ade nanso krobia ne agenti manyanja pade bia wo fie o na manyini adumi and the
leaders of Israel wɔn ba Rehoboam nkyɛn ɛnum sɛ Rehoboam wo na wo ba bɛdi adeɛ na wɔn wada woroma ɛbrɛ wo papa te aseɛ no enkonua no a wɔde maa na ano ɔden dodo. Your father was a hard master. Lighten the harsh labor demands and heavy taxes that your father imposed on us. Then we will be your loyal subjects. It is Solomon ewu neba Rehoboam and eba bedi adie. And penifom wo Israel eba Rehoboam honom se Rehoboam wada woroma wo. Wo na wo ba bedi hino yenim pa. Na mo mabra wo papa te ase no. Enkonia wo de gu ye kon ho na anu oden. Eto anu wo mo ye tua na anu oden. Enwuma anu wo ma ye na ne ye bredodo. Enti ye sraw tesoma ye na ye beye wo nkoa. Yebaya wo nkoa ne asom wo. Yebaya wo nkoa. Rehoboam te ya no so okay mate moma me 3 days. Asam na maka no mediane. Enna King Rehoboam ekohu the elders a wo mo ne papa na ne papa wo counselors anu wo mutu no fufi so ohini bia wo counselors enu wo mutu no fufi so oh de mpanifo na kana eye pa enti koka kire wo mo se yate bendi na me papa e de to mo so me de mete so. Na say mpanifo no counselors no afutufo no te say de me tufo radio so ebi tie yi ana omuto Rehoboam fo say sana ye wate oka kire omo se mate de me papa ye mo no menya mo saa me ne mo betena yie ana mpanifo no say wo ye saa omo be ye nkoa e de ama omo be somwo ama oni beje wo wahenie mu etiefo Rehoboam ni older counselors ne kasa wie ye no amana nso ha ene wo ko nam fufu agimifo ho ene wo ko nam fufu agimifo ho. Rehoboam rejected the advice of the older men and instead asked the opinion of young men who had grown up with him and were now his advisors. Efutufo na no omutu Solomon fo no empanifo no enyansafo no tu ne fo no ene wo to kyene ye na nenamfofo a wo magimi wokoba wo mama ne se Israel empanifo na ba be hu me se me papa e di nkonua gu wo mo kon ho na wo mo se me mane bafo mo be som na nkrofo no se hwe nenamfofo no wo mo nyini bo mu no da bia me tufo se eya fa mpanifo adamfo. What classmate dear say what 20 years almost what 20 years the same 20 years experience. A year for more manya 40 50 60 no imagine mu dono. No man kan yansa bin tu trim. No man kan show some from so bi ho mo ye mo pese mo be ye bi. Et Jennifer Kobo bra. Nanso Rehoboam rejected the counsel of the older men. But rather instead asked the opinion of the young men who had grown up with him and were now his advisors. And was what is your advice? He asked them, how should I answer these people who want me to lighten the burdens imposed by my father? And an for form rante we Jimmy Forno, this is what you should tell those complainers who want a lighter burden. My little finger is thicker than my father's waist. My little finger is thicker than my father's waist. Yes, my father laid heavy burdens on you, but I'm going to make them even heavier. My father beat you with whips, but I will beat you with scorpions. Etiefo efutu a Rehoboam ekotie free ne namfofo ho no. Emrante wafo a omowewe nsa wo monten ewewe mprekwa anajo echeche nam. Emrante wa omudi omusisi ne nam ene omowe mma e disappoint mma e hye mma abo ene wo mo da na omfo mo nya hye no kotie wo mafutu. 3 days later na mpanifo no ba na de ne mrante wa no wo magimi ne kae no wo bo wo mo amane ene wo msesa ene abrante fa ho ne ensu yemfa ye ho se wo se wo little fingers aso se wo papa waist na wo se me papa the whips ene bo mo na wo de scorpion na bebo ye de a ene ye fa ene ne ma ye benya Judah
and Israel. The northern kingdom, the northern tribes. Esosonka David born homodion. Emma Israel nyina baye baako. All the tribes, the 12 tribes of Israel, omu nyina baye baako, omu nyina ye Israel for. But now Rehoboam namfofo agimifo afutu a wagifiri wo mu nkyenti the northern kingdom no ebai. And wo se fa Juda ne enso yemfa ye Israel. And as we are brante wa baba wana se wutie mi a. Me se wan sha adamfo bi di adwemboni bi beto wutirim wo ho. Ebegu aware. Ebegu adwuma. Etore bi kura baabi a wokoye adwuma ne nipa bi a wode wo ho akoba ono wonfa na adwuma serious o. Ono hia sua adwuma we yiwani adwuma we de bai. Yiwani. Sa futu bone no enka wo ye hard working person. Enka wo ye focus pa. Ba sa nipa na wode wo ho kobo no wo adwuma no enka wo de enka wo ye na ade adwuma na de na wo de adwuma ne say work up yeni biara what this adwuma ni two wutrim no afei na lackadaisical attitude ashase bad company corrupt good character etiene mama wo futu obi onim se wo wadamfo a da bia oma wo mfa se wo wadamfo a Oma wumfa enidie ema wukunu oma wumfa enidie ma wo yere ya kyen ho adamfo bi a wo ben no ankoma wo ni nidie no woduru fia na obu afu wukunu na obu afu wo yere no kyen ho firi sa adamfo no ho wo ye enemy to your home adamfo papa eyo obi asa wo yire mpa ya ade a enye ana wukuna ya ade a enya oba nyansa bi obeka de ato tirim no woduru fia reconciliation ne beba Adamfo obeka kire ne se nanse wo yiri mu nanse wo yiri wo suba bi enye obeka kire wo se sa na wo ye kofa obafo wo po bi amana kanyansa bi a kire wo no na ono de afutu bone abre wo se nanka na enemmerem se westi time wo ba ho kopa obafo frokra na han dan mana na wo sori na wakwakoda ne nchen wei adamfo wei wo ye wo pitfall wo ye wo waterloo adamfo wo ka kire se na wo sika wo kunu de ma wei eti wei enemre ye ba akonhoma sei me de mikru mama koma sa o obuma koma sanka majana dada da jana na pe oba bitina awarefun we de wote ase ye de sa adamfo wei na onu no na ware no wajana wo aba beja wo de wono wa ware no aba beja wo de da bia me ka kura se hwe sa wa ware a eya memfo obi a won ware ya adamfo meka mesi sudia se nipa ne nware ye hu se nipa ne ye nyansafo ansa na wafa nadamfo because nipa no ni aware mu experience bia na waba betufo it is one warrior eni wo mu ma warrior a wo mu nima warrior mu no wo mu na sesa wo fa wo madamfo na waka cho so onya abotre ebe yeye Minya baby family to be manja. Etinyo bia na fa nadamfo. Untie mafutu se anka everybody na. Etie se wo ya hweye. Why na wo kan waware mu asam kire no? Untie mafutu se. Wo ye nyansani. What ya brabo ase? Wonim se wo kuru nya perfect, wo yire nya perfect yana. Ana wasifa inkonia kese koto ukunu ko ho fa inkonia kese koto yire ko ho sane Rehoboam ne namfofo ne tu no fo no so won fa inkonia kese won fa nkoto ebusuafo mpanifo no so setore bi omo ware pen no se woni omo hia na no omo share experiences ni titi omo ka no kore no Mimi yobi enam se me ye busy nti eya na me phone entime ni me ho etitra bia me kunu obefra me saa onyame enya bo afaye etitra bia obefra me saa onyame
enti mrebi wona nadamfo bi di kono sa meyire ne fredi o ne fredi wo frɛ na wo nya ne da en nadamfo re se na me kra meyire kra me ni ne phone number o nkora me frɛ nkora na nkora ne de phone akwa no wo se na se ne me de ne ye was na so de wutiri ye e o mo otimi fa ba ko ma o me de meyire de ono de phone no kora no ma to ne phone number kora to atwe ne ba bi eti me ya na ma frɛ nkwada no bi ne ma frɛ nkwada me frɛ nkwada no ba ko am se mo ma me wo fie o mo se fa phone ko ma me na me ne o ma me nkasa eti me yire me frɛ me yire e wo me ma phone so e bi se me minim se wo no handset no wonim se ye handset ye di kuta wato atwe ne ba bi kora o ye biza wato atwe ne ba bi wo na me kunu hu se me Akosua Aboagye kora de ne de ye if so from me about 10 times the crown man fa be at the 11th time no mefa so say nipa no ne kodi nkomo na mo say ne de na nya bad sa but wo betimi ne obi akwa kodi hu nkomo na ye wo sa wo de ne de enya ntitotwene kodi ni paboni ni bi de kodi hu wo frɛ na e de enti ne wonfa ene wonye hwe se ene wonye se no no ma excuse agene bi kura nka ma wutirim da ade bi kura anyes eno na wukunu ye enye ne na wo yire ye no de ato tirim se na se wo wo frɛ wukunu wamfa ene se wakɔhye oba foforo nkyɛn man ni tirim se bi kura sabre no be ma no wo ye adwuma na so kɔ washroom ana se wo ye business deal bi wo ye business deal afon wo de phone ye there that time no se wo ye business deal wo bi to wanim customers to wanim na wo ne wo ye business deal sabre no wo de phone ye there wo bra mu di nkomo na man negotiate na diska ba fie it is sabre na bia wo frɛ wukunu na so wamfa wo ye big deal but don't say wo ni nyansanfo anko kasa eti amma na ye te sa ade na ato wo na se bi nsi da na wono the interpretation amma wo wono de bia kan wo no de bia kan wo no de bia kan wo ene se wo frɛ na wonfa de ene se wo ye se yo ene se wo frɛ na wonfa de ene se wakwɛsɛ oba foforo nkyɛn yo wo ni nyansafo ani hu nkomo enka wo ni nyansafo di hu nkomo anka obemu hunu se me kura de me yire de me frɛ nkwada no mo de phone akwa akoma no na wama de ato wo no wama na it is a mountain or make mountain out of molehills now why is the great problem no adam free it when I say we adam for papa no gan is we jao was we jao eno bo no kai woman akwakwa kofa acid na hwe egu no so adam for bone bo no kai memma wo kwan sa da tete no ko hye acid gu no so adamfo fi adamfo bonsam ko hye acid gu no so adamfo fi adamfo bonsam eti na bibu sansa wonamfofo na no wo na no se bia bibi to a e ya wo ba ensem na firi wo manu mu ba no e ma wo feel better and e ma wo feel worse e ma wo problem na wa ye ne kakraka te se bepo no wo mutimi level mountain no na fe wo problem na te se na we na masu ya na adamfo mo di adwem bone na tuutirimu ana adamfo mo di adwem papa na tuutirimu adamfo wa ba mu obuo mutimi kan sembi ma wo se se ni da so ho ana adamfo mo ka se ene se wani e wadi enka wo wi kra nka ye enu bia na ene assess na fofo na wo life mu no wate baby kachem se sister Akosua madam fu bi ne tu mi fuma mi ja mi kunu ba me bi so kachere be se madam fu bi ne tu no fuma na ware egu ye na dam fu no na kope wo ba de man no na so koda ba say hey guy menya girl foforo ma wo menya girl foforo ma wo adam fu wo nya girl foforo ma wo adam fu nya be ma foforo ma wo boy bonsam shanan so se wo kunu na waware no onye bofo wo yire no onye bofo wo ye nipa mfom so wo ne ho se wonya nyansanfo bi na se wo ne kasa obemu ohunu se ya adane nkakra sa ebi se nye Yesu Kristo no waware no
Enya bofo no aware no no. Eye nipa e no aware no. It is a problem bi aba. How do we solve the problem? Etiene wonam fofo no se bibi to na se nkoyi na kwaka kire wo mo response ben na ya ne free wo mo nchen ba. The etosu bi madamfo a esesa wo pam ne free wa bra bom. Adamfo a wontimi mfekire ne sen enka no kore nkire wo but wo ko wachi na akwa bu obi amane. Adamfo a wo ya de na nya wanim de wontimi nka ho but obedi hu nkomo wa abonten. Jana naji wo kra nkwa. Adamfo a wontimi nka no kora nkire wo se ekwan afa so ne wo yire kasa ye na nyinti kopa ne chewo ekwan afa so ene wukunu kasa ye no enye kopa ne chewo no enti no sa adamfo no me se twon ho wate. Adamfo a wontimi nane dane won tenetene wo nansa won kwa adwuma ntem ade na wo yesa aya na mani a debi ye fa adwuma ni agro adwuma na wodidi agro sa no kan jajai jimi no na so de free oneko yes adamfo no Adamfo betimi aka che o se sent wo ho nti eya na wo de deodorant afo wa motom Adamfo beka che o se wo mpa dware enye dware na ho bebon Adamfo beka che o se nansa so wo ye kwadwofo dodo nansa wo ye too lazy aden na de bia wo ya de wutu hyeda sore waka obe kenya wo nanso krobia ni agenti manyanja pade bia wo fie Adamfo ase wo ye wadwuma basabasa obeka che abrante nansa na wo ba obra no abayiwa na die nansa me no shop wo no atum aden tina ya no atum na me sorry anada wuti o ye ntia ene fa wuti yare ne fa betena ho Adamfo a wontimi nka no kora nkire wo but owi a no hye obi a madamfo de wo ye kwadwofo pa aden tina won ka nkire me wo manim na me nna ne da ne me ho yi obi a wo pe no kore you don't resist truth. You are not defensive. If say obi wo ho a enka wadamfo no person nko ka no kora kire wo ba wonim se bia wositie onim so ka no kora kire wa won kasa ne ho biem to no so nka it is who created the conducive environment said be nipa betimi aka no kora kire wo create the enabling environment so that people will tell you the truth because obi wo ha wo ka no kora kire na ne buafu obi wo ka no kora kire na wo se wodidi na tem obi wo ka no kora kire na fe de won kasa ho biem kra wo was an narcissistic spirit no a utum adamfo bi obeba won che bi abeye adamfo ye from fair weather friends omo ba ne omo benya ntia eti wonso wo ye obi na wo pa adamfo omo be ka no kora ma ho kwam ye nka no kora nkira wo enye san narcissistic and demonic suban no a wampa hey why fo hey we adio hey boss hey my friend chese wo de bia pese wo te asem denko a de bia openamfofo a o mbeka nsem da kire wo enu nti na sycophant and adafo any pretenders any hypocrite echa ho ahia no you can't take the truth wontim ye ka no kora kire wo sade a wo ye enye pe na wo buafu ene nipa no kora ne phone kora wo be block no nipa no kora wo nkasa ne ho biem aden a wo ka no kora kire wo etide bia you have surrounded yourself with sycophants nko a and a fair weather friends omo mbe ye dodium because omo so nim sesa bia wagimi etie fo wonim na fofo ne wo nam wagimi omo nim o wo de wonim ntia onim pa but one kan wonim because onim so kan wonim you can't take it you can't take the truth but okowachi a no akoka ye boss you wagimi ho Yama meno nkoyie kura madam fu we jimi papa omusi ade wo se ni ntia omusi eni on so wajimi pa o because won create enabling environment say ye beka obi a obeka no kura che obi a ye wotamfo maka no kura che nti mabaye wotamfo you can't take the truth Opa mo mbe kamfo said you obeye bia ye ba wa kura wo nipa na ato tere bia wo tena se na wa assess wo life a wo utimi gitum se to be honest ye wo areas bi o ha wo agimi sorry ba wa wo tena se a obi ani ho wa wo tena se a wa utimi se areas bi wo ho a enye ba bia na wo agimi o areas bi o ha utimi se to be honest na me se magimi sa but we are now the pride kata so now the excuses not reaching one sa any identity na fofo no so nim santi and omo so omompe obufuo na me Akosua go Aboagye a me na na bi beka wo so obufuo me ne so taso
Dear Medi Wabufu ye. It is a one created the neighboring environment and crofobia kind of crutch the war, or munim no cronipa, but woman can't die. Or Macako can watch. Hey, me what damn phobia, sent to an anumu, sent to an anum, but me who said the Messia catch. I know I was done for power, Monsieur. I don't want to be. I don't want to be cancer. Me said we sit here no me kokane bubefu nti na mamenti me nka no eti wo hia na mfofo na wo sresre but obi anim so wonu mobon me anka wo be create enabling environment anka wo be ka kire wo say wo dressing nye wo ho ne die nye o me ka kire wo say wonim kasa ummu ade o mo be dane wo te sa boso makotere e say di wo twasa na ya no wonim se na chi achia wo the wo twasa no wonim se na chi achia but so one man nipa hu se wo pe correction a o mo correct wo enti nipa o mo wo life mu no o mo wo life mu me panyi dada bia menim no sikani bi pa kese pa emre bi me call no office ni kodi nkomo o se akosia wonim enka ye tua sika mani pa mane ka no korechre a esenka ye tua sika mani pa no mo ka no korechre e se nipa bebre o mo ne ye nam kwa o ba no mo be di aduane o ma be gi sika adi but wo mo ntimi nka no korechre ye because one person obeka de be ma ope wani mani munyam ene o se senka wo banyi obi obetimi aka no korechre wo a enka tua sika ma no no wonka panyi bi pa me bodi di obi a be hunu ba me mo nidi oye nyansa for papa da bia me kase wo ma for mo da bibia ne wode ne nsa beso mu ebes nyansa na no odin oye too much yo ai nyansa pa akaba miti ni pebusi this person is so mature maturity nyina wo age si o ena nyina sika so ejina kwan fa so treat ni pa ena ejina kwan ya problem fa wo fa so solve na kyesa wo ye mature wo betimi anyini nanso na wadwene ne ye nkwada adwene wasenka ye tua sika manipa na nko mo ka no krekere ya e ke se wo tua sika na wakotena so se assess me ka no krekere me wo de magimi akatem se magimi wo de se me kasanya akatem se me kasanye wo de se me muade akatem se me muade obi an hia sadamfo ni bi sa wo na brabom eti sadamfo ni bi na wo hia ka che nyankopon se Ewrade Forson nipa ni bi ebra me life mo wate ebra Ahitofel na wo tu Absalom fo no na ye futubɔ no yo esen ko ka chem se Absalom ede no na wo papa na pese na hini etofom no tina David bɔ mpa ese Ewrade ma Ahitofel nyansa na ne nkwase asem the etosubium emfa adamfo a wonti obia adamfo obi a onti obia wono de woye onim nyansanse obia mono wisdom repository of wisdom onti obia obi antunufo mesraw adamfo obi antunufo no hia bi adamfo obi antunufo no mesi wo hia bi wo life mu obi antunufo on de obeye bia ye wodi ni gene ne pride na mesi baby a wanam no twam wo ho mfa ho kra ensama ma trufio na me so de mu ana mesa popo ahodi no ni hobiem na safa na usua sanwa adamfo wonti obia se jainu ni ya yeah, toss me said be my time no met me be phone lines na mama bound me mbone tew memfa adamfo a wo bo adwaman adamfo a waware no wo bo adwaman emfa bi because we di no kura waware ase anyame wo hyirawo emfa adamfo adwaman bofo emfa adamfo ye trofo oba na sa bema bia wo normalize adultery jane na je wo krankwa
And father for a year jamabo for who say a normal so before Ukunachi, a normal so before Widachi and Fabida. And father for normalize that nonsense. Adam for normalize cheating. Adam for normalize adultery. Adam for normalize fornication. Adam for normalize atro. And then nada. Messi Jamaje wo krankwa ne wo kwan bi wo hetene woni paso nanso na wiye ye no e yo wu akwan hetene woni pa ni so nanso na wiye ye ne yo wu akwan fanam fufu mu di ne kure e ma mo partners wo ye faithful in marriage wo di ne kure ma ne kunu wo di ne kure ma ne yere sadamfo ni bi na wo hia adamfo jamambofo obetu amana ma watom we need action and father for ye jamambofo adamfo be challenge you say who struggle with lust you overcome your lust if you say who be say we didn't krema wukunu we didn't krema wo yere and father for our yo ba wo mu ni kunu and father for our ye bema wo mistreat ne wife sa wadam for won ne nam ne yo ba wo mu ni kunu sa wadam for won ne nam ne ye bema wo mfa ne yere nya hwe na won nante ne so a mesi dwane na je wo krankwa and father for oba wode na ba ne life mu no a wafre ne se ne yere na wakoye ne ho ade no wo bo ne timoden wo mo na konhoma wo tete no da bia no oba ne su emfa nadamfo emfa oba wo mu ne kunu ede ne kunu tena bonten egu ne kunu anim ase eka sache se wo gu ne kunu anim ase poto emfa sa wo ba nadamfo oba wo mu ne kunu wo mfa ne kunu nya hwe Bema won no ne yere won fa ne yere nya hwe no treating it like a trash like garbage, you know. Message you free in chain. Bad company corrupt good character. Bema would treating you know nefe. Se binni wo mukura wo besua wo hye de oba ne sikasa kire ne kunu medo na mpacho na mebusa wo se wo he wo ye okay medas medo wate afa wo to na wo nkura se kasa na wo kasa kire wo kunu no na abu waten se wo ye bema nso a wadamfo no ofra ne yire medo na mebusa wo se wie wo didi ana na nkura ne ye okay na wo nso me tesa na so tie o ya me fa pharmacy bi ne ma to drama wate mesro yo me ba sisi a why me ba sisi a me do wate I love you afa wote wa na ujimi na ade tia ware na se na womfa were nya hwe no na abu watan no wo se eh na se me ye kurase ni wa ware ase sa eh se me ye kurase ni wa ware ase pa eh na se na ba ma bitimi kasa kire na yere enti na yere na wo kasa kire ne de darling me ba wo so yare me kwa koto drama wo bra me yere kasa ni tie na yakora asa de na me di na temagusu se wuti ye o ye ntidi ye na mo say uye kurasini wa ware ase eti bema on treat ni yire ye mu ne yire no emfa na damfo oba wo mu ni kunu kasa kire ni kunu rough na wo command ni kunu na wo didi na tam no emfa na damfo oba wo buru ni kunu nua emfa bi che ho firi ne ho bad company corrupt good character de etoso biem emfa damfo a wo mompaye se wadamfo mompaya twu firi no ho emfa damfo a wonfa ne huntu nyame so because obi obompaya bi a chese wode ne ho ato nyame so it is wadamfo mfa ne huntu nyame so a ene ho na wode ne ho ato no so mi Akosua go Aboagye de ma menka me de enkyere wo se wo mompaya mentimi mfa wadamfo sa woni nyame any personal relationship mentimi mfa wadamfo me namfofo nyina ye wotam ye de bompa ye na no pe madamfo ba ko wo UK fa na Aida ye sorry 3 am e bompa ye to 4:30 e wo phone so wo UK e na me so me wo Ghana ofre me na ye fa ye ne de le karabo satate kara ne ye to so sa sa na tie ye de tons ni hia ye ho ye wi ana ya identify each other with the word of God
me Akosua go Aboagye me ntimi mfa adamfo a wo mo mpaye because me meti we me need da so ene bibia eye me Nyankopon it is a wo no wo other spirit bi a there bi me pacho me padamfo obo mpaye if you say wo obo mpaye nyame nkonkro betimi atene ne say na sase wo si eri enye wo ana nyame beka me bi a kire no aba be share with me na ye nyina menya revelation no so nya revelation na ye nyini bom etimi de adamfo a wo mo mpaye me ntimi mfa obi a o mo mpaye adamfo because me dan nyame enti me bom paye me sora no paye me de me ho hye nyame nsa aka kye ne se onhu me mobo no ntutu manamo ma me wonhu me kunu ene me mamobo wonhu sompa akra mobo no ntutu ya namo emaye me nyame na me ne nam no sanye ono na one ne nam a Israel Nyankopon Abraham Nyankopon maje nkwa Yesu Kristo no me ntimi mfa wadamfo ebi adamfo ne be ye business side but untimi mami inner circle. So what you say? Obetimi aye me business partner, but untimi mami inner circle. Ya wo outer, and ye wo inner. It will be stay wo outer ho. Ye do business and ye di business won kobo. Say ye school komo so and ye di school hun komo. Mame handout kakra he. Say ye adwuma mun komo and ye di adwuma mun komo. But say obeba me inner circle there. You have to be a prayerful person. It's a simple to me. I met me a fro car. Yeah, me pacho me yanko 3-day fasting and prayer. So me say, what's the day? Me pacho adie we yato. Me mama adie we yato me papa nti. Yanko nyame ni yanko ya kom chere mpai. But Adam fo ni bi da me pe. Met me a friend me pacho this week ye fasting. Ye call 3 days. Ye fasting. What is the purpose of the fasting? Matisa me mama yare. Eti ye bompa ya kache rade say. Radin sane na one sane yare. Sadam foni bi na me pe. Woni me ya kom kire ne mpai bubum. Na mom no wonim sande na me de obeto outer lane ho no. So what you say? Say Yesu Kristo no na suafo no so wom ne omo ye 12. But no the 3 pe na ekosoro ho. So what you say? 3 pe na no de omo fro bepo no. Eti ye wo 3 ye de omo fro bepo. And one more macana, a jam more from Hono. 9 no ho, near the train, a cosro. Peter, James, and John. Peter, James, and John, no, yes, selected. Maybe Peter, James, and John, no, just a wooden pie, but wooden my contrary. Assembly by a bomb pie fest and Sunny the Yajina to home. And then you make a severe enough, you're catching a miss on fire during the moon, now for the Yajin to an amount. It made Adam for a one penny a your choice. Opa bit me afa Adam for one pie, and a wow choice. But me the mean two for that. Say Fadam for one pie. So be a would donya me pan would do nipa. So who will be a one munipa or munyame? If Saint Yankopo boni pass and so. Me pacho dear Tosubium and far down food did ya soft watem. Nansu Croby and Agenti, Manager Party, soften on your freno. Madi or friend only munateng. It is a one down phobia or ban a soft way and a soft way and a soft way. I'm so you are not a free home, chong home. Catch and say, oh, they're catching and patcho. So only me bidding come and you're so for we prophet with there be Yamasa. You bet me the general come say, oh, it's a city and a deep for me to chat Tronny at the normal, but maybe will be a D, Miss Rowe. I know what I'm talking about. I'm telling you. And far down for. What did you soft water? And found them food did you soft water? And Yaman, I'm a friend, on your friend. Do you also know so a friend no, my one woman attain? Says often is in Yaman, a friend. In Yamia friend, my Yaman was so a friend on one woman attain. And Tim, and far down for the beer would did you soft water? The beer and a software away, and the beer miss you are no free soft for Mr. Wada. Money or no, yes, our friend no. One no, what me defending him, and I'm not defending Yame, when Yame what me defending him. It's Adam for the Bioba, and I wait, and a soft way, nobody, no, did you tell me patrol, me, yes, Adam for the woman, my life. I'm running my own race.
Masofo no so running your own race. Ya chi kobua konta nya sofo na konta bu na mebu ama no mebu me de. Bo wano ho ban o, bo wano ho ban na nkwa enu owo wo yanum. David Any besi bakwada ibo adwaman kun ni kunu gu so. David wiye ye enu obebutu nyame anim enu obese nyame ho bone fache. Enu nyame de na so twen ma no. Enu nyame wiye no osanfa na ade. Was a man after my own heart. David ni nyankopon reconcile you. Onu nyame reconcile you. Wa bo adwaman asa kun nipa ne kunu asa aka ho wa ye bone kese nyame suma prophet Nathan so onkoyi natan wo yi natan wie ye no na David e de akomche ne mpaibo wo nyame anim ese nyame ho nyame wie odi na so twen ma wie nyame wie no san fa ne ba na me na me koka David asam hey dabi o hey me na me koka David asam dabi pacho menim dia akoso wo ni secret place wo ni nyame ntamo eti to da bia ebetimi ye piaba na sofo bia ye bibia enye wo ni nyame akọ reconcile nyame afa na ade wo de wano besi ne ho no wo ni nyame na ekun Prophet Nathan ekoyi na tan wie ye no wo ni nyankopon ekodi empunimpu wokọ ode Erade fa me bone cheme ekosugu nyame so ankasa asochie nyankopon pe no wode ma ne wie wo wie no san fa ne ba o san fa na ade yam fa ne se ne social media na matie tie si wo difuo bi akwakofu obi yire wo wie wa sa kunikuna wa kunikuna ka ho no amu ka na me koka bi okwasa ebi ko okwasa ne bone facha o okwasa ne bone facha ma nyame afa na ade nyame fa na ade wie na wonim na do wano ton ho a sa ade na to no obema bia to ebi se de wo di judge obi ne nyame so de judge o eti mi mpese nyame di obi asem beba be judge mi nti eye wo ne nyame entam asem obetimi ya ade na wakose bone facha ne nyame de acha na wafa na ade o wafa na ade na wo ti wo di hu nkomo eti me sofo bi hu asem ba enye masem obi aba be kan eyi obe hye nkomtro wagu ono ankasa ne ho ani mu ase nani aba ne ho so akwasere Erade bone fache Erade we de makotwa ntro bone e de agu so fa bone che me wate oba ma anye ne yie na me peni pani mani mu nyame ko ye nhwehwe wani mu nyame se mate wapache wa me de achew wafa na ade na wo wote ha na wodi ho nkomo said ye one natural protocols no ye spiritual protocols enipa bebre mo bre ye mano mo bre ye mano susu kruwa na wudi susu obi no eno na ye besusu dia ma wo the same judgment no ye de be judge it means me tu obi asem asa anko yi a me bom pa ye manipa no say Erade geno kra me bom pa ye mani wi a ma wie me ne obi ani hu nkomo biem adamfo ade bia sofo ho asem da wo ma no mesra wo twon ho firi wo mo ho ye me di twato ama adamfo ye konkonzani ei na ohun sofo mame sofo mame shoe no hey Erade na me do sofo mame shoe ye dey Erade me di sofo mame shoe ye dey me kwan sorry what Tesano Baptist Church matna sorry ni mu for more than 15 years minima sorry mu hwe minimu hwe minimu asore no de minimu hwe me Akosua go ba sorry no minimu hwe me de ni say do interpretation na makoye me interpretation na me ko minimu obi aho asem wa sorry ho minimu obi aho asem minim de oja aware minim de otia aware ase minim se sofo minim hwe enyama asem me ko se me kotie me nyame asem na maso me nyame me wi na me ko me de wo konkonsan ye de wo kora wontimi mfa wo konkonsan meme Chou fra damfo konkonsani ho. Hey, what the aba? Me pacho me pese me hu. Me pese me te. Che wonim, ade ye dangerous wo konkonsan ho ne say. Nipa no wonhia ne da.
Wouldn't said the nipa city. Now be a bekan and one same be their two tirim. It won't nipanua. You see the person from that perspective. As soon as be an ayatro. Konkonsa, dangerous. Konkonsa, da ba. Chowo fra dan fo ye konkonsa ni o wodi nkrofo ho adwempone ebe wura wutirim. Enka sofi nka wo pena sempa o. Wo kwa asoro no aba emre bi sofi we wonim de oyeye me pa cho mempa hunu. Mempa de sofi no yeye. Mempa de asoro panyin yeye. Mempa de dikin yeye. Mempa de dicknesses yeye enye masem nti mempa tie eti na make Matranta no Baptist Church for more than 15 years asaro no menim bibia wom de menim an se mekotie menyame asem wi a edru time yeye interpretation na my interpretation mapon memma ho kwan mo bi meka nkire me se sofi we aye we ana dikin we aye we ana se we menye ehia me emu de na tua me bills ana emu de na betua madwuma ye foka Memma who kwam my own for being watching money, Meshamitimo. I'm not that cheap. Nipa bi wo ye cheap dodo. Obi be kan obi ho asam kire wanu agye won find out mpo say ye no kra na sanye no kre. We esa wo ye too cheap. Otu obi be ka kire say asemesisi we wo ye cheap. E ho na anu agye di. Maturity ni say wo na waka wo. But nipa no mamia experiencing him or her for myself. Konkonsani wanya madamfo. Wonam ha menso me nam ha. Wonya me nkomodifo. Emma wo kwam wo bi fo obi ho agire me hya wotiri mu o. Manipa no wo no bonsam gem wo nkom men koka ne ho. Adamfo konkonsani chon ho. Adamfo konkonsani wo titini pantem. Wo titini pantem nyame be tia wo ka. He. Etina wo bre no. Wo sei nipa. Obi se wo ma obi adwuma ye na wakoka asem bia nya no kora ato nipa no so. Afa nipa na anya adwuma no. Na so be fa ho odi wanya. Obi ni obi ti wodom wakoka asem na otan abo mo ntam. Wo ka so be fa ho odi nyame be tia wo ka. Wuntini pa na anya adwuma no obi ne kunu ti asomdwem obi ne yire ti asomdwem wakoka asem bia menne oba ne wokunu ati ade wangoma so abusua na sai onyame betua wo ka konkonsa ni nyame betua wo ka ona prententem titini pantem ona se prententem kwatiti ni pantem wudi nipa ho adwemboni ko hye nipa tirim obi ye pa ako chatra to no so wontini apam na fira adwuma mu mesi nyame onyame wantua wo kakra na onyanyame wo satra wagene kora na obema kakra ka ho tuwu fira damfo ankrofo ho asam nko na ode ba onipa onyame ntama onyawoto Missing the pabe ye bre yano. Etina Bible say wotimi control wano oh uni pedian would just say abrabo would dinkunim dada. Obi otimi control na no. Obi otimi wo power over his or her mouth. Otimi control na no mesimo di abrabo munkunim di dada. Bonsam benya wa ye wano. Onyame be chira wa ye wano. Wo bedi ya ye wano. Enipa bebre no mi bebre di wo machi ye wo man no. Onai pretentem titini pantem. Charge ni bia wo de akwakoto obi tirima fa obi ho. Nipa no so wonye saa o wonye saa. Etienne Sompa Rhapsody de medebre wo no no. Edoso so mebre na ye befi se me matie for ebam. Me da perfect baby diapers me da wo mase. Numbers are made by Jumani 0260196064 and 0260196065. Rebecca also dear me 0260196064 and 0260196065. Perfect baby diapers. Perfect baby diapers is for gentle care, perfect comfort, designed to keep your baby dry all night long.
Mame Fanny Waba. Hello. 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 Okay, me family. Okay. Me ba jo me banama fa wiye pa. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me ba jo me ni aba be na mehia ni. Onya pa mama Jenny. Mama, mami tie wa no pe wo Sompa Rhapsody. Amen. Anapa mi tiri pa se obia osae yare. Yare wo ye mo no. Osae obia yare, obia fa ni de na wo. Ya mekanisa na pa na ku ponchro. Amen. Mama kwenti ti be bia no de futo bre se ya. Amen. Ni mi se na nka bibi hai na se ne wa ma ya ho ya enye ni ne eye. Amen. Onshira won so me da se. Ena de me kan ye se bi won ho a repent. Wonim se ne ma me bobo so ye sa adamfo bi a wote saa. Sesa wadwene. Repent. Ewrade fa me bona eche me. Obia maka asam tro agu no so aware a magu no na satan ne efa ekwan fofora eye trene kwan so. Hello. Hello. Me ba cho me nua be na me hia ni. My name is Beth. I'm calling from Greater Region. Okay, my dear, let me listen to you this morning. Your opinion. Okay, may God bless you in this morning. Thank you so much. For your word that you have given to us. Thank you. Indeed, I hear the word. I'm confused because I have said that before. All right, that's fine. Yeah, so I want you to pray for me that God will forgive me so that I will not do it again. Oh, he will forgive you definitely. You just have to go on your knees and tell the Lord, Father, forgive me. Be specific with your prayers. Father, forgive me for this and this and that. And God will forgive you. Because when you read, I think 1 John chapter 1 verse 9, he said, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And then after that, you tell the Lord to give you the grace so that next time when you are tempted, you will do the right thing. Of course, we are all humans. We have all make mistakes and all that. Ask for forgiveness and God will forgive you, okay? Amen. 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 Thank you and God bless you. God bless you. God bless you. Number ID Jumani is 0260196064 na 0260196065. Hello. Good morning, Akosua. Good morning, Daddy. Ejadan you. Ejadan, mamintie wa no pay Sompa Rhapsody so. Odi enetre sache. Akosua mu de makoye se Bible ko te Jeremiah chapter 3:3. Osi frame de nya de mu. Na mai dan nyama nka wo edia kiro. Sompa de mu amba anka yini. Thanks number is better line. See me sure Jeremiah 5. Jeremiah no say I mean testo message so the message but man so cannot say me slow nti I mean testo wo be tell me time me the slow nan kan person mu din komo bi me patcho mate me share o test asa test me back why na me ma o time ba wo frame me be ye why Mate Medasi Nyamisha pa 0260196064 and 0260196065 and yes Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho mini abema ben meshiani. Pacho mama ko say pacho your friend confidence. Yo, confidence mean you want to pay. Pacho so in fact, in fact, you videos no more Facebook no na dia dia. Mo nsira opa, you radio city na. Same fan ba me say the same thing. In fact, I've married and I'm a pastor also, and my wife for me, but you have me yeah, you can short, you can just say that names or your sofa. In fact, anything can just happen, and because it is a commandment from the Bible, I should love my wife. I give all my love to her. And unless such a thing, not just like they can say anything to you that will break your heart. And I've been praying the whole night. I prayed yesterday. In fact, I don't know what to do, but if I say the anointing that is upon your life, God should help me, and also, let the same thing rest upon this woman for me, or this lady for me. Mate. Because in fact, who someone dear,
Amen. 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 Mede a client service line betuja. Ofra Elder Jeremiah de me personal number be ma. Na let's stay in touch. Na enye bibia na ya na ye physical. You need both, as you said. But anyway, there are some things you need to do in the physical, especially if you have a very difficult spouse. Now, one who can't conduct your affairs, or the free left bar. Now, so I'm right. We have a way of navigating through marriages, especially when the wife is a very difficult person. Or no criteria, they all or wishes and but or didn't who be any. So meda CP okay yo 0260196064 0260196065 hello yes hey sister no yeah me do for no papa woman to woman ave pa chavo ti se ya mi adom me ho ye pa ele nga ho pa se sister ya mi swawate amen de bia ni wa foto na o de mai no me stress e ti fu a o mu tie wu ni nara e ti a mai e ti ne mo ko so ya fa foto no sita e beye se o be fa yonko a o ye yonko pa o ma foto pa a o bo bra pa o bo abrabo papa na won so sie bi no correct say ya ayonko papa antebia ankene ankaye koye nim ankanya ni say ebia ye ni baby aye sikeke anya hwe e bi kachi ya fa asori mu ayonko fo but na sa o mo ya ahon ya fo a ye mwa enu ti fe ye tia so ta me dey say dey me tie wo foto no so ta ho ye papa Yakupon shrawo. Amen. Se obi so owo na wo ye bibi se wo ni obi nam na wo ye bibi na se wo fra wo ka kire wo se ade wo ye ya nya ma wo fu there be ye afuto na wo de ma wo no na eje papa. Amen. Wo say maybe the kai say that am just obi aya tete won cry na ye do akọ ye kwa okwu na ye say concert ye ka concert ni ko bi da mi ho bi da and bi ba ye na ye ko ye na woni bi say sorry for that I'm thank you good o ma be jina get no no bo church ni pa o mo ko ye ni ti wa sorry ni wa ye bi chi we ni mo Sunday sita e nya sem ke to e na no free Sunday na ye ko ye no mo chi ni obi kan o wa ma ko afede mu chi mani mu wie ya teneja me poto ye na me pa wo mo cho na me da si na me se mi nko bi oni say e da ni say amo say wo hu say obi aye bibi say ya ye twi ni ma wa fa ya pa che yes adasi nti no e fi ho na ma me omo ni be nya ayon ko fa tembia bibia na omo ye den omo nye me eyewe eti ni pacho futo de so bi tu fo ana wo tia na obi tene wa manenya wo de na titumu mate obapa medasi na me shira wa ye shira wonso medasi pa bye hello me pacho mi nua ben me shia na no pe ante Akosua if could you carry some more. Okay, Kwajo, let me listen to you this morning. Okay, since I'm calling from the regional capital, Dambai. Okay. In fact, God really praise you this morning. Thank you. We are so happy for the teachings you brought us this morning. I know everybody has taken a lesson from it, and we are much grateful. God really praise you. God rich. So we pray that God will grant us the grace to do the will of God. That's true. That's true. That's the only thing that will take us there. Yes, to be the doer of the word, but not the hearer. Yes. You're right. Thank you so much. I'm grateful. God is great. God bless you too. All the best. Thank you. Edamose 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Yes. Akosua. Yes. Mate. Meju so mini abema ben mesiani. But I'm in the coffee.
Kofi ma minti Kofi. Hello Kofi. Hello. Kofi mpacho mitie o. The patron Mishra papa. I'm sorry the one what I drew. Amen. I was only the same thing. You will be a far down for you said your worker. So because your worker on cancer as somehow catch for your own country. Because of Mexico. But for the check only be utufu omo nyansa ene Bible mun se trea no I hope say a bet sing the no be mouska enokre Akosua the me pro say Sompa counselor medase me chao nyamishra so pa medase pa adamfo bi wa futu a wode be ma wo no wode business idea bi betu trim no be bre wuska ena adamfo bi nso ha obema wuska but obedure ni mama sika no nso asan abo eti ayese obenya adamfo nyansafo odi adwem papa bi betu trim na aboa wo 0260 196064 na 0260 196065. Hello Mama coach. Yes. Asante mama Jenny. Yo mami. Mama coach. Yes. Only the one summer who coming now. And then he was to know. Asama mama coach can you know. Men fancy the same as some way deal. It may find phone. And I may report that something now go me phone so. So you will come on your baby and you will one. The mabo. And me can show me can say. So we are our phone recording. So we say audio now. Now your honor a giant popular That's possible na. Oh, na ye wo Facebook live untino. Say wo ko Facebook yes Sompa Accra 106.5 live hona e wo ho wo ko Facebook abetimi create YouTube nso esanso wo ho. Okay. Because of social media ntino they say the video bia enyira e wo ho anytime bia obetimi akwakotie bie. Why? Okay. Me pacho mathematics me ka che kofi. Daji bi nso ye be hwe na e bia ye de nyina all the messages no be breaka ye be compiling nyina na ye de egu pen drive so ye de amamo no ma ba betam de ko 0260196064 and 0260196065. Hello. Yes. Auntie mama mo akwa ba ya no ma radio na kwafam kakra mama. Me ba tell you. Because so na di stay pa. Amen. Na mo ju me de la mo you dan di je na na ma mo. Ani aponti. Amo be ti ga chira chite ye. Na ye si ya ye ni. Yes si mo bi. Ya boy en kata. Amen. Ani sira me pa. Ai samo ko ni na e bi fa na. E bi say. Sompa. Papa sadie no de ye besre pa se obi be kan obi ho asem kire wo a enye ne se nipa ne be kan ya no agye di aba aye too low enye wo wani to fom ne hwe ade okay nipa ne be kan se ma me fam ani to fom na me hwe sa asem na nipa ne be kan na ye no kura na esa na sa brabo wo ye too naive nipa timi chatro egu nipa so etiefo te sadie na se nipa timi sei nipa timi sei nipa timi titi nipa ntam Sompa nipa timi chatro to nipa so etia den na woti bibia na wo de wafa obi be ka kire wo se asemesisi no aba be ka etu de men ka kire obi wo de wa ka kire wo mpaafo ani to fam ne hwe sa asem na nipa ne be ka e no kura na nipa ne be ka e na afede nipa ebi kura na nipa ne da chi bi nyame be fa ne so aboa wo afede wo so nkasa ne ho biem
afa wo se ba bi onam kra wo mfa ho adan a obi abetwa atro bi de akyerew ensem mo kafa Yesu ho ekire ayi Pontius Pilate na eno kre Yesu woto na awudie be na na odi but Pharisee ne Sadducees na nya atro no mkotwae Yesu onam no the Bible says he went about doing good obi yare no asane yare obi wu no anya ne bone ben na Yesu ye bone ben na Yesu ye but nipa bi ankoka na ho asam sa wo ye bone nipa bi ankogu nanim asese wo nipa bi ankogu nanim asese wo ye bone so kwame jensen yo make person Sompa radio yo kwame mami ntie o bama nyame onhiro amen asopawo hui encha somtie samba kwa kaya yiti o se se wa ware a obi on ware twon hu fi no ho no kre se ono mo trans no mo bon kuma nkomo no tin se omumu yitu ewo aware mu da bi ono kra won tiase nyame shaw amen that's mesme da se pa nyame shaw hello good morning Akosua. Good morning mini abena meshiani acha edini mfefu medina yo edi mami ntie wa no pe wo Sompa Rhapsody so ama nyame shaw pa o amen oba no ko sanya ya mpa ni ami sense youth ni ye ba no ye tiu ne taka ya dwen ne ye nya se fata eti mama me da se pa na ko so na o my advice na so ye fa ye me da mi sha pa wa amen amen papa me da se pa ya mi sha we na obusa fo nya na ko ne o joy fo nya mi sha bo papa na musa ya lesa na mi sha pa wa amen 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 da wa se papa me da entie Sompa nyina 0260 196064 and 0260 196065 hello yo kafra 0260 196064 and 0260 1960. Hello. Yes, mommy, my radio no come for mommy why? Yes, mo frana. Hello, mommy, me mommy ba no me shana no pay. O mommy a child me kata fruit Yo, mommy. So me now be for we virtuous lady. Me da. Ya fra ya di 75. Mo tutu no ma ye Kenya bia anya sampewa. Yeah, that's. So we can't suffer our real. So say our real name ko so to one name ma ya bra one name be bra bolo. And ma one of them you to go so. Our real one say ko maba one name right here ni na. And correct. And our real trouble share and ma. And then I'm a problem prayer wayward. Pride near my our rare so yeah. Yamito some component snake. Oh, slow one day in man and I need the park on here. Yamil for young people of brand new Yamistomo and our way didn't now just now for 1 minute. Unnecessary competition. Unnecessary competition. Well, where is me away? Upon my compare, I won't be a compare, you could compare. I think I mean, so I have to tell you, money, your one son. Yamisu some company, that has swallowed your fair again. We are like lady. I love you. Thank you, mommy. Thank you. Thank you. I love you too. And dear, my mom was me a virtuous lady. Well, mommy D. Auntie, virtuous dinner, mommy, me, a virtuous lady, wisdom woman. Sompa for Nina, me fadina. Hello. Hello, good morning. Good morning, Obapa. Minia Baba and Messiani. Hey, Bema. Kafra, Facha. I said, me say, Trebia, me no because was me, Miss me a Bema. It's in your way. Now you're frozen. But I'm again this Stephen, the Cafe Tema. Yo, Stephen, Mamintio. Come, but show me young mama, baby, hammer. Okay. Stephen, when you say? More 35 years. 35 years. Okay. Mede your client service line betu Jayafa, Ufa, Uni Jeremiah Kasa,
obe book appointment amana me ne wakasa why okay Stephen me da sinya me shra pa 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 hello me pancho me ni abema ben me shiani hello hello mommy. Yes. Hey mommy, mo ati o me ju so mommy me dia ni dia e fa be so na ni America ni say abrabo me ni no ni mo de gre e so mi to kini na say e wo ti ka fe mo ni na e ti ka fe mo den ti abo e ho ba na mi fi say we mesanya fofra mpa enkechi ampa nyaminshira wonso yeda sepa nyaminshira maame no krepa enkechi ubetimi asan chance ebiem na wo de kakra na wo de atoto ho na etimi aboa ama bibia akoyie memfa nipa miensa bi na afei memfa frefo na mawie hello ma good morning me nua ben me hia ni Only Akosua ni asam yo Akosua ma mintie o hello Akosua kafra hello yes good morning yo now free yo mami ntio papa yeah uchi ano jesu afi preocupa orno abo sa mami wa afi chiano jesu meso ade ame me life ne se me ni fina no na me chana wanyu me ba ufi ame tisa odi ama ya o me pia wona anso ana me ma she aja me je kumu na afiri ano so famane ntema ya basa afiri o ba yan tabika je se ki na oni Sompa ni ya se me shaka si ejuma se sadie ni nti se wo bi beka obi ho asempe no afa ne se ye nokore afa ne se nokore che wo de nkafa woni to fom na wa experience hwe sa asena watene ye nokora na ye krom wade sa na ye viti ne de ha dwene papa ni abema medase dase nyame nhira wo pa nyame nhira wo yemfa memfa de otwato okra okay hello ma yes Unya ba ko jata mama kasa na ko pato na me kase ni kunu ware mi opozi aba ta man afraid you know experience no can we sem training but yeah you are minute calling me ya ba ya na kama de pass me papa me kunya ma me ni jama me no ma ko me ma mi ko ni you see on betna shama na bai we bidi ne ho abebo no na nsem abai we kafa efiewura no ho efiewura no ma betna omu fie no ensem abai we kafa efre nko gidi ya enka maame no nko ahyira de wo se sa maame no wo ye nipa papa na maame no wo hye no ama obi akra nim se maame no ye nase obi nim se maame no ye ne maame eta say maame no de o se up to na nyina wo matu afiri ho ko mu fie wo eso maame no da so da na koma so eso so nko amanani ana ho anya nyansafo enka wa akwada na besai wo ne maame no ntam eko hu maame na nko nkasa maame no ho no onfa maame onpe maame na asem biem eso na nka maame no nyame befa so de aye nhyira ma no wo se o yare a maame no de ne ba owo ne ba otoso mienu maame no de jare akwada no ne ba otoso miensa maame na wo se ne ba yare asa maame na nkasa ne ba ne yare Mami kan sem wei se wo kwotena ba bi obi obedi kan de ne ho abebo wo akọ obi ho asem a kire wo no suro sa nipa no
Sa wo ko adwuma mu fofora de obedi kan de ne ho abɛbɔw na obɛkɔ adwuma mu ho asɛm akyerɛw no suro sa nipa no. Sa wo ko ahom sɛ wotwa hɔ ama me hia me pa me hya ase. Tie ha. Suro sa nipa no. Sa wo kɔtena efie bi mu de obedi kan de ne ho aba bɛbɔw abɛkeka fie ho asɛm de akyerɛw wei suro sa nipa no. Oye ni paboni dikris we say we ni kuna jana we ni ba ye say ni pano me se jana na je wo kra nkwa oye ni paboni ni obetete wuni ni pantam experience ni pa na wankasa judge ni pa emu obi judge ni pa mawo experience ni pa na wankasa judge ni pa emu obi judge ni pa mawo. Let me repeat and replay. Experience ni pa na wa judge ni pa emu obi enjage nipa mawo de me pa kire ne say ma nipa ne mfa nya wansa na wakase nipa ne nye emu obi meka nkire wo se obi nye na manyi ni. Don't be naive, don't be cheap. Say wo obi beka obi ho asam kire wo anu agye adi eno ye nkwada asam bra maturity. Obi beka obi ho asam kire wo a for wani to form steady na hwe sa asam na nipa na beka kire me no ne kura na asanye ne kure hwe story abai we beka kire ne beka kire ya no pai e wo radio so ne kura kwa ware ne diri friko for dua baba betena shaman obetena ho abai we bi de ne ho abebɔ no e ka fiewura ne ho asam kire no e ka fiewura ne ho asam kire no e ka fiewura ne ho asam kire no but was sinko di abai won na chi a enko nya adwenbɔne e wo fiewura ne ho ka fiewura ne kura nko nkasa ne ho da but ono aye na dwen so wo de nani beto form ahwese asem na abai wan be kan ye no eye no kura na sanye no kura eno na sese Ghana ni bia wo ye obi be ka obi ho asem kire wo a fa wani to wo se asem na nipa na be kan ye no me hwa se ye no kura na sanye no kura wade na ni to ho no wo se maame no efiewura no se de efiewura ni treat ni yie se de efiewura ni si bua no obi enim se efiewura ne ye ne maame obi enim se efiewura ne ye nase wase wo ware ne ba otoso mienu efiewura ne jare akwada no wase ne ba yare a ete se de efiewura na ankasa wo ne ba yare wase efiewura ne ye nhira ma ne saa pe na asem saa wonim se enimi ninim se maame ni be ye nhira de amam oba ne ntino ene odi kan soma konkonse ni abai wa no a wode ne ho be bata ne se be keka maame ne ho asem kire no se de be ya wone maame ni me ye free enti so obi be ka obi ho asem kire wo a wo se mate hwedi se nipa ne de be ye wo a ekwa wi ase se akwada no enam se wo mua de enti na maame ne mpana asem o mua de enti a enti obi wo ha obi mpana asem a na ye bibi enti a wo but ebi a wo de wo nte saa ebi kura nipa no wa ye na de a ye enti ne wo mpana asem no ono abeka ne ho asem acho se wei wanye but won ka de ono ye enti nipa no ene ne tia de wanwoma so enti se wonim na se nipa no beka nipa no ho asem cho na ukogi didi a why you too naive, why you too myopic dodo woti obi ho asem a fa wani to form yesi nipa no nye mane nye ntia wo nhyansa yesi nipa no ye nipa bone ni mane nye nipa bone sem no entia wo ansa ansa na wa kasa nipa wewe nipa bone ni yesi nipa we ye kromfo mo ani na ho ya ho yie fa wisdom kasa na emmom hwese asem na nipa no be kan na yesi wo ba be sai ade na na nipa bebre ama ho kwan ema nkrofo de wo ma no abepamu nipa papa free ye nkyɛn obi wa na nko be ye nhira ma wo pa adamfo aware emu aware bi egu enam asem bi obi de betu wutirim nti adamfo bi asai enam asem wadamfo wunim bi wa ba be kan kyerɛ me men kan kyerɛ obi edi ntina asem ma men kan kyerɛ obi a enkaye no kora ade ntina asem ma men kan kyerɛ obi a wo ye nipa bɔne ni ntia men ma ho kwan mu obi ntete wo ni obi ntem wo bro no de ne judgment ebre wo wan kasa experience nipa no ehu se de nipa no sitie na wan make your own judgment ebasa ebetimi aboa Jerry memo akwaba ye na em say topic yi akoma wo pese wo kan ho asem ai ne di kan no mi nyi no tama me ko SS no me ko SS ankasa na me nya transformation pa mi se abrabon ne sesan na adwene bi na me de hye mitrim ene se wo hwe ohun nipa kora wo ye ene environment wa komu no no we detect baby anamfo ade ho bɔ mo a ebebo no wo hwe wo sunu oban ya de wo weni so na environment no hu nkrofo kora na wo fom wo mu a ode ho bɔ a ebebo a wo no na ode ho ahye wo ntimi mfa ade square enkoto circle mu emfa as answer na befa no agi se san twitwa wo ho
utwitwa ho nti de wo koto namfo omo enye yi mu a wo bebre minyi no adwenim bia na me hu 3 types of bad friends namfo me yensa enko yie yes first one is comfort friends omo na someone e kam ho asem no omo di nipa ho fa wo nya me ho fa wo nsira ne omo mu ntena afeodifo tena bia ena maami we hwe ni su na achia osofo we ena say ye da bia otaka asem bi o se sofo ba wo fra aya na nipa pese mo ben no ne ade ena o se sofo ba na akwa ukwa kan wa ho asem ya men ko kan obi foforo bia ho asem e no kre sankrofo no mo seresere amanfo o mo seresere no o mpese o so uye bi ya ono o ye bia ya no so akwa efe odifo nyankopon chiri sankrofo no no mo tosu de tosu mienu aye from angry friends angry friends so omo ni obi te sese na maami e di obeka yi omo ni obi nya issue a o mpese wo so a woni nipa ko ni news bia no so o carry sa issue no omo ni nipa na so ni nipa nya trouble they from angry friends omo ni obi wa asem a o mpese omo transfer sa asem na eyi omo amasem omo transfer man na so hold on to sa asem no omo ye omo judgment a omo pese usu cross a judgment na di usu edibu afoforo so aten angry friends anu motie omo moto so last we bad friends you from backstabbers they will stab you at the back I just want to say obi so obeboa wo ufiri hoko ya pe no afafo na fra na so wafo wechi no akoka say hey nipa we memmoa no onye oboa na unsa be si fom asu be si abansu na oboa wo there are some friends who cannot stand your success. Yeah, we die nkofo namfo bi omo ntimi nyina we die. Omo say oh kosra, they can't have that heart to contain it. Omo nya and some nkofo no omo mpian life ma won kosro. Yeah. And na omo so a obi be boa ma wakosro no. No omo say si nipa no. Omo say twofom. Enti o fa adamfo a number 1 oyo bia obetimi atwe wa ben Kristo oyo bia na ni da fom wa brabom ejuma oye onfa na ejuma endi agro ohwese de bia obekọ nkan se wanya sa wa brabo be san twe aba se ne ona fom betimi ama wa kosoro sa se ne ona fom betimi ama wo abofom obi onye skapa kosoro na so adamfo de omkobo ohunti no ene wa bofom kra mo sranse wedi ni na ahwere no and I say yeah very very careful with enough said na okay no your friends can make or make you now for betimi am we di ye ana so betimi am ahwe ase say am ni da hopa na ya beka obi asem a kire wo na so asem e beka kire wo no uni mu hwe no we kura se nipa no beka yo e bi kura pampa asem nipa no beka na no kure wo na so as at the time o kasa asem na kire na nipa o ka no asem nipa na sesa. Yeah, asesa is true. Say nipa sesa. Na nipa na sesa. Enti se wan hwe yi a na unhira bia obena nyankopon e na hira nipa no bie kwan na so ye wiase mi nyankopon nam nipa so e no ye na de. Enti se wu nipa bia na ka nipa bia asem kire o na ma wadwene anya adwuma wa ma wadwene ankoso wa ma maturity ambem na se de ye ka kire wona no na wa peke e na also o dey transfer to the person obey a big mistake of your life, very big mistake. And the American etwa to say who are downful na sa downful no emra niema ko yie ma no tare wa asamato so yeso bi e wa downful a emra mu ye de emra mu ye ya sa nipa no owo ho me wa adamfo bi ye wie school from the onye adwuma tem ne ade na nipa ni nama nanim onya ne bosome ne so a na wa frɛ me jaribra me ko na edwuma ma na de onya ya no akoyi ni sika ni bi no wa yi bi no de ahye envelope no de ama me bese enko tena ne enko de didi wia no eja me kwan to so sa nti asade no ye no so me ni na eduru bebi ne ma dane kakra otukwa akoyi edwuma o bebi na contract ni end ye nti na oba back na ne ma dane kakra ho na me say satam nam so me nya ejuma so me come na eji be me nya ejuma and am say dabi this is the time I need to appreciate madam for no and am so me dey share envelope me ko ni fie masa the way din komo we bibia me kwana the man o hwe scan is o hwe envelope ni say hey Jerry o kai asemo
Kaniaso. Yes. And madam for no. So how mu a I say me na me wo how mu. Say me so me wo how mu a ono so hu ni say ono no how mu. Omo ye mienu pa na ma kire so a omo nche na me kom so na ma kire so a omo ba me nche, and we've been more than 10 years. Until what down for nema ye dem a wonko a na nipa ni show up. Nema ni dania na nipa na yera ye careful. Edukre. Wabrabo ebe tonsium. Yen fasa asemi a ene anope. Ya mama Akosua go ene ya che no. Yen kura mu ye. Na be ma ya brabo akosoro na benya asundie so. Amen. Ama ho. Jerry, nyame enhira wo bebre wo de wonso de amaye. The producer Jeremiah Simpson na wo te ne nka no. Na ne ebegina so na ye de Sompa Rhapsody na ba wiye ene da yi. The make and the chat one say ye nyina ye mistakes pen. Ye so no ne ye nim. Na ye nyini na ye hunu no ye yi niam bebre free abrabom. First obi be kan obi ho asam kire wa no agye adi. Wokọ no obi kasa na wonso wo ka bi. Mikrofo di konkonsa na wonso di bi. Ya yi ni nyina to agu. Who read this 1 Corinthians chapter 13 na Paul say me yankwada na me yankwada asam. Ba me nyine ye na I put away childish things. Nkwada asam ne me yi ato agu. Eti me ameti ye menya perfect my mistakes bebre maka nkrofo ho asam pen mre bi atwa mu ebra na misua but ene eye meti wade be very very careful because minim effect e wo mu ni sunsanso e wo mu obi aka obi ho asam mama gye dida but ene mentesa me de mani to fom na me am experience once eti yemfa we emo ye bra na yemfa we enante and Sompa Rhapsody and any de besom nyame adom kire Reverend Professor Joseph Osafo du betena se no so the Sompa Rhapsody no aba me sorry so ye the second service jumedie no ba ye wie ye no ape na ye de premto breka se ebo no atwo so ye wie premto breka se ebo no ape na ye de Sompa Delight with Abna Ruti near the aba Abna Ruti we are Professor Kobla Abochi e de for God page Forson and a share chima me ye nua lead ye bi the message bi beto ase se wo se wo hia mo abi Mr. your client service line no eni entifa wo niema hia on fafa so why 053 1886216 Sompa 106.5 FM Accra your client service line mo amutie ya mo pese mo ne mekasa mo pese mo ne Jerry kasa mo pese mo bibia mo pe mo abi bibia your client service line is 053 188 6216 053 188 6216 enti sa wo fra wo problem na wo no enye ni nyina na me solve am bi wo ha Jeremiah na be solve the amount enti tra bia wo fra wo de wo problem na de ha wo no ene ni hu nkomo futu a me de be ma wo no ano no so de be ma wo enti wo de o ma ni hu ne wo famu a obetufo nyame suro wo ne mu na leader ho wo nyansa necessary say ba mani mu a wo de beba yes so wo free your client service line na Jeremiah Simpson ne befa kan de ehia wo kire no oye nyame nipa oye elder wo Church of Pentecost a wo nyansa ne abrabom nimdie pa eti bi wo ha wo ne share obehwa ama wo e bi say me omo ma line up ne doso eti bi enu so na che na bi su kwa na nkwa solve ma wo dadaada about two for no ama wakwanche na wo de wana mosi enti wo fra wo de wo famu no ka kire no ade bi e ha wo no wo de ka kire no wafutuo wo de be ma wo se eburu no so a na hia sa me be mu a wo de be bre me enti ti ase se me ni nyina na ye adwuma no abomu enti se wo frɛ your client service line no and now send a WhatsApp message a Jeremiah Simpson obeyi wa no obe solve problem ama wo e necessary se ba manimu a e be ba manim e 053 188 6216 053 188 6216 obetimi afre na wo do problems no how ato nanim
from the Nyamia Shana Akosua go Aboagye betimi afrem Akosua Nhira ma me o hospital so from the virtuous lady le dana se the producer Jeremiah Simpson and a jail and operations ye nyina adwo asare obrempon nana safo kantanka bema Augustine wo nyina ka team no mo ye adwuma masompa edimu yesi ne pa ba ko ne nsantimi nkata nyame ani ena dua kroso ntimi nye kwaye nyame ama me formidable team e wo sompa akra me ne mu ye adwuma dedicated workers omo wo humility omo pa adwuma ena omo boa masompa no ye sompa omo di omo nyansa ne omo mu anyina they go the extra mile akoma pa omo de time achi no ya mesre nyame nhira mo omo bebre se wo wura sompa akra ha from we be see from reception to the last person akoma papa ne adwen papa omo di adwuma omo nya perfect you nipa bia mfom so wo ne ho nanso ne ma e wo omo ho no eye bebre esen ne enye eti ya me hwe ne eye no na ne enye no ma to atwene menye wo omo fa 1% no na omo focus no na omo fa 10% me fa 90% no na 10% ma to atwene baby kura ma to get them ese me ameti me nya perfect ma be expect say work bi say o ma ye perfect eti me embrace wo mu nyina eti sompa akra wo don ko an ye de te ha ayonko fa papa nko an ye de te ha ena me ka ye nya perfect nanso de enim ne say onyame ka ye nyina ho ye nyina nso ye working